Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 12. Dayawem da amam ken inam, tapno na pa o ti panagbiag mo iti daga nga inted ko ken ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa di numanan ay ati papanamdo na anak ko. Rumabiin ngam rumwar ka pailaang. Adda nga rod papanak nanang. Kan mabalin ka di. Di dakon biyangan iti anyaman na kayat ko nga aramidan. Nataenga na kon. Iso abaybay andak kuman. Ngam, apay nga meen amasapul arabi iti irurwar mo anak ko. Naglawaan mo't iti aldaw. Gaputawang mo't trabahom ita. Husto nanang! Di daktaktakan iti pagnak. Kan ulitak manan nga ibaga, saan akon nga ubi nga basye, tapno idiktaryo pay laang dagiti masapol nga aramidak. Nawatan nyo? Di mo man kumantagidaksan ti ibagbagak do na anak ko. Madandanagan lang amin para ken ka anak. Adula amin nga muyo. Panawan kayo man laangan. Istorbo kayo iti pagnami kadagiti gagayam ko. Oh, ato iti sabaw, manang dona. Umigop ka, tapno mabang-aran ka. Agyaman nak Alex. Nagsakit at talaga ti ulok. Kasanumat ngamin, nasobraan ba't ngamin ang tinagbartak iti rabi eh. Impaturay yo manan, adi yun amo ti lubong yo. Naimbaglakit din tanasing pat ti driver ti taxi anang ipaluganan dakan ka. Kat intulod na ka dito'y balay. No sabali lang ataday jay, amang ano pinagaramidan na ka ni ti may kaniwas. Di ka man agpakalaing manan, Alex. Saan aga puta si katakay kayat ni nanang kat abuso mo na? Laglagi pam. Nangat nga to ti posisyon ko di pagtrab-trabahwak ngam iti si ka. May promautak to manan. Gapo iti kinalaing kong agtrabaho iti opisina. Si ka ngay, agpatingga ka lata nakasta. Agramot kan di ta pagadalan apang isursurwam, gapo taawan mo't arapaap mo iti biyag. Manang, ado ti arapaap ko iti biyag. Ken arapaap ko para kininanang. Sayang laeng. Gaputas saan amakita day di tatang. Gaputa pimusay maten. Ay na, agpatingga ka laangan iti arapaap, Alex. Gaputa awam mo't gungunay mo, tapno tunuyom dagita nga arapaap mo. Sana po no day ta, manang dona. Namnamaak nga addan tumot lang gasat nga itad ti apo kanyak. Kat magunod ko dagiti arapaap ko. Nagado ita, tinaapit tayo anak natang tatang. Sapay ko mata makatsamba tayong tumanan inton sumaruno. Tapno adda mainayon iti ornong tayo apagadal kunto. When nga rod anak kao, ay pasinsya ka na. Nabayag ka nagsardeng ka iti panagadal mo. Gapo iti kinarigat ti panagbiag tayaw. Maawatak, tatang. Tinapatag, makapagtuloy akmatlaang agadal. Sana bale, may salaangan atawan. Ang turpusak ton iti korsok. Baring adan tumat gasat ko, tapno mayaon kayo iti nalabas a kinarigat ti panagbiag. Agyamanak takasta ti kapanunuta manak kao. Kat di ka madanagan. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Gaputadan umdas nga urnong tayo para iti dayta. At iti Diyos, Maria ading ko. Agpalamiis ta. Kabayatan ti panagis istoryata dito'y paraangan ti balay may. Agyamanak, manang. Ay, makapabang arti uminom iti nalamiis ita. Gaputa nagdaga ang ti panawan. Hangam, aguray ka. Apay anagunag ti na ay mau. Adda ka di parikot ading ka. Awan matkit di manang. Kailiw ka laang. Kan kailiw ko matandag iti daduma kakabsat ta. Kayat kun ida makita. Ngam adayuda mat. Day tanga ta talaga ti pudno arason ading ko. Wano, tila tasigod aparikot mo ti pagkaskastam. Manang, nagsakit ngamin tinakam ko. Di nagpayam mo nga irespeto ni Dona nga anak ko. Diyak mo,
No niya launay tinagkurangakan ko na. Tapaya nagbaliнаkas jay. Sigudon anatangken ti ulo ti anak mo. Iso asaan ako na mas daaw no apayakas jay ti ugali na. Ang sapay la kumata agbaliw tumulaang. Sapay la ko mangarod. Takas ta ti mapasamak manang. Masaksakit anak. Lukas jay amarignak at inak man la kabilangan ti mismo nga anak ko. Ala, di ka madanagan. Tulungan ka mang idawdawat iti apo iti daytading ko. Di mo latasardayan ti mang bagbagakan ko na. Bareng makaamiris tumutlaang. Ay, nagmayatan ti kastoy. Nangaton ti posisyon ko iti opisina mi. Gaputan na promote akmanan. Talagang amin ang naglainga. Deng, pasabat ka maggayam dito'y dalan, anak ko. Madlaw na karagragsak ka. Ay na, talaga naragsakak, nanang. Mamalin ama-amuan, no anya ti pakaragsakam launay, dona anak. Anya? Ay, awanan bibiyang nyo. Sige, tita kayo man lang. Una yan ti anak ko. Imbis at tulungan nak amangawit ka dagiti imit ko a grocery. Ngam pinanawan nakit din. Nagalas at talaga ti ugali da ijay nga anak ko. Dona, anak ko, ilutam man to'y takyag ko. Ha? Nagsakit ngamin, anak bagkat ka dagiti pinalingkik itay. Apay asyak ti baunan nyo ang mangilot iti takyag yo? Saan ang maibagay kanyak ti agilot? Gaputa may sa akon ang manager. Anya? Wala nang. Pudno tinangagyo. May sa akon ang manager iti bangko a pagpapayak. Iso adidak man pagil ilutan na kasta. Ha? Unay kan manang. Tanangam kumamat ti panagsasaom kininanang ah. Arig na saan kamatan ang nakabaddak iti daga. Gapo iti dayta ajar mo. Laglagi pam kuma. Inatalata ni nanang. Kat awan ta iti saad ta ita. No saan aga po iti panangisakad na kadata. Kat saan kumot ang nalipatan ah? Ngam ibagbagak laang tipod no? Di ka kayo man lang. Talaga sa anak nga amo nga irespeto ti kapsat mo, Alex. Kasla sa anak nga ina, iti kasjay apa nagsasauna. Diyak matlaang maawatan no apay akas dahi ti ugali ni manang dona, nanang. Muto'y tatakayag yo. Siya kung ti mangilot. Agyaman Alex, anak ko. Intod maminsan ngamin, ag-tricycle kayo latan. Uno saan? Yuray yulat ta kanyak, tasak ti mapan makitsinda. Wan, anak. Katagyaman akan ka. Nasaya at mat, tanaran na akti kaadam dito'y balayaw doon kaanakan. Apay ka di auntie. Ada ka di napatag na ibagayo kanya. Talaga nga ada. Kat sapay kuma, tadanggan na. Anya ka di dayta. Bumulod kayo kadimanan iti kwarta? Saan doon na? Kaputa saan ko pa'y matlaang akasapulan. May papanday to'y iti madiapan na kilangan mo itinam. Ha? Kaya't ko nga ibagakan ka, amasaksakitan ni nanang mo, gapo iti mading ay pagpakitam kan kwa na. Di mo pa'y matam mo arespetuan. Auntie, Pangaasem do na kaanakan. Ipariknam kumamat iti inam ti panangipatag kan panang respeto. Amangan no agbabawi ka, no di ka pa'y lagbalaw. auntie, awan ti madingar aramida. Dayta ko matilaglagi pa nyo. Overacting lang amin ni nanang. Iso akas diyan naglaka masaksakitan. Anya, saan akas diya iti kabsat ko? Kasjay, auntie. Oray panagnakakpay itakada kayo. Talaga natangken ti ulom doon. Natangsit ka. Sapay lako mga rood, taagpaot ti biyag mo. Gapo iti di mo panang respeto iti inam. Anya? Ay na, auntie. Kalukwan, dagita nga ibagbagayo. Apay kumaasaan nga agpaot ti biyag ko. Nagsalun ata ka tao. Pagkat katawaan daklaang, gapo ka dagita nga ibagbagayo. Agbasa ka ngamin iti Biblia balasang ko.
kat masarakam ijay ti bagbagak. Pangaasim ta respetuam ti inam. Gaputaawan met apulos ti nagkurangan na kan ka. Ay ni, si kamot gaya manang Donna. Naimbag nga oras mo. Ada ka diti amam, Althea. Ada na patag na ibagakan kwa na. Adda manang. Sumrag ka pa'y Iti unang ti pagsaritaan nyo kan ni tata. Saanan? Kayat ko laang ti makilinawag iti amam. Ha? Asino ti sa nga ile, anak kaw? Ape, di mo pastragay. Saanan? Lakay dyan. Kayat ko laang ti makilinawag kan ka. Pangasim ko mamot manang Donna. Irespetom ti ama. Di ka man makibyan? Saan aga po ta si kati agraraman a nobya ti kabsat ko kat natangsit kan? Anya? Ala, panawan na kami pailaang dito'y anak ko. Pagsaritaan mi kinimanang mo adona, no anyaman ti gagara na kanyak. Ita, anya kaday ti pagpupungto tamakasta. Tauray kala imay dito'y balay, kasla kumilaw dagita matam. Anya ti nakabasulakken ka? Kasano? Kat man nakibiyang kamot alakay? Anya, kasano ana ibagam ti kasta? Di ka naging didiam mo. Si Kati nagipulong ka ni Auntie Marla iti saan mo't apudpud no. Uray saan nga imbaga ni Auntie amok as si Kati nagipulong. Imbagak lang mat kiniantim tipud no. Nakakaasi ti inam, gapu iti kanayon mo apanang pagpabain kan kuana. Pasaray makitak at tumartaraigid dagiti luana. Masyanak unay kan kuana. Man nakibiyang kayo ket dia talaga. Padamlaang ti anak mo nga awan nagadalan na. Kasano nga min? Awan mo't kwartayo apagadal na. Saan ka akayat atutupan, doon na balasang ko. Ngamday to'y laang ti maibagakin ka. Kat sapay lako matadumngeg ka. Uray saan kami ang nakaadal, ngam amumi tinasayaat nga aramid. Ken amumi nga ikonsideratirik na ti sabali. Saan nakaskin ka? Bagim lang ti amam. Natangig ken managimbubukod ka. Anya? Dagiti awanan pain. Pinabainan nakit din day alakay dyan. Diyak mapalabas day to. Ibagak tinaramid da nga agamakan ni Alex. Tapno madadaol dan iti imatang ti kabsa. Ha? Ada na portak alugan asumungad. Maduman! Ay na, Alex, anak ko. Nakakasi tilaga ti kapsat mo. Nakaruti pan nakadangran na. Gapoy ti pan nakadungpar na itilugan. Huwag nga rod, nanang. Ngam sapay la ko ma. Tamalasatan ni manang da ito'y anapagtingnan. Saan na bale? Saan ba't nga intarayan ti nakadungpar ken kuana? Kalaat ka nung amin ang bimalasiw iti kalsada ti kabsat ko. Sapay la ko takas tang agpaiso anak ko. Uray kas jaya nagalas dagiti impakpakita na kanyak nga inayo. Ipatpatag kulat na ni Donna kabsat mo. Amok day tananang. Isungad kararak tayo para iti kabsat ko. Awan imposible kini Apo Diyos, nanang. Nakakasiti lang ni manang Donna, Alex. Diyak laing pagarup. Na-aksidente gayam iti panaggapo na ijibalay. Huwag nga rod, Althea. Pasensyaan niyo lakuman ni manang ko. Gapo iti inaramid na kinitata dyan. Saan mo't anagimula iti sakit tinakam, ti amak? Iso nga amok ang mapakawan na ti kabsat mo. Ngam saan kumapayla ang aday taaba ng ti pagsaritaan ta, Alex. Tinaskan ita, agtitinulong tayo amang idaw-dawat, iti pa nakaispal ni manang Donna. Agyaman na, Althea. Umay ka. Mapantay ti chapel da ito yung ospital. Kumustan ti kasasaan ni Donna, Maria ading ko. Obserbaran pala ang dagiti doktor manang. Masapul ka no ama kapuot. Tano saan? Amagan no agbalin ako mati kasasaad ita ti anak ko. Mala, agtitinulong tayo amang idaw-dawat iti apo, iti pan nakaispal ni Donna. Barang makaamiris, kapo iti kastoy ang napagtag na, kat agbaliw tumatang. Wen manang, katsapay la ko ma.
Tamakalasat pa iti anak ko, iti da ito yapan naka-aksidente na. Tauray kas jay amadi, ti pakpakita kanyak ti anak ko. Ipatpatag kulat ta ti kaanak ham, manang. Welcome home, Manang Donna. Kamaudyanan na, nakawid kamatlaangan dito'y balay. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, apa nagtalinaid mo di ospital. Uwan, ading ko. Naragsak kami amin. Gaputan nagimbag kamatlaangan. Agyaman na kada kayo. Nangruna kada kayo, nanang. Oray maditi ugalik. Di dakla tabi na ibayan. Imparik na yun at ti pamatag yung kanyak. Gapot tapod no anapatag ka kada kami, anak ko. Pakawanan na, nanang. Maditi ugali nga impakita kada kayo. Ngam gapo itikas niya napasamak. Namiris ko amin ang nagbidotak. Diyak kayo timatay adago sa sana nagbalbaliw. Katagyaman na kiti Diyos. Gaputay ni kanak pa iti gundaway ko amang sulnit. Kadag iti amin na nagkurangan kan nagbidotak kada kayo. Kastamatan kadag iti sa bali at tao. Maragsakan ak, gapo kadag ita amang manggagkukan ka, anak ko. Sigurado. Agbalin tayo na naragsak. Gapo iti panagbalbaliw mon, Manang. Di tayo urayan adakas ti mapagteng tayo sakbay ngagbalbaliw tayo. Papagayam, di tan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam, no kayat mo nga awan pakaisagsagmakam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Anya ka di man ang tilinawlawat mo. Tama ka pungtot ti kaaruba. Gapo iti kinalawat mo. Arsagid kiti day dya babay, ah. Pudno mat anangisit. Anya nga rod no isumat ti pan nakaparaswana. Oy, saan ka man unay anauyaw? Kas kala napintas met. Ulitan man ti imbagam. Di, imbagam asyak ti kapintasan iti matang mo. Ita kastakit din ti bagbagam. Kasano kat kasta ka mat ngamin? Nauyaw ka launay. Di mo ammo amasair met ti tao nga uyawem. Apay ko maamasair da no pudno mat ti bagbagak. Saan ka kadimat amasair no ibagada asarang talapayag mo? Tapod numet? Imbag ti sarang, ngam ti kimup ka palapayag. Tadalat tamay bagana. Anya tinadamag ko akinaapam, gapo iti kinasalawasaw mo. Imbagak lang ngaglang lang a senior citizen, basuron kit den. Anya nga min tinaknakan mo, taimbagam a senior citizen. Katawan pa'y mo 50 na. Ay anya nga rod, kat isuma nga rod ti panagkitak. Saan ka man analabid launay? Kaamamat basay tangiwat mo. Intun kuan nakasarsarak ka di tatimang piwis di tangiwat mo. Ay saan kumot nga ipalubos ah? Saanak mo nga agsaon o saan ko nakita? Dumngag kakitday iti pamagbagak. Pagsaya atam mo't laeng. Masarak ka dagita arsagid at tao? Agsakit-kit din tinakamda kat agpay sumat. Kano dilawanda ka, masaktan ka kadimat. Saanak nga arsagid, nanang. Ala, makaammo ka nga raw. Nakitak man nga kuy-kuyog da Kristi kanday dyan nga Edwin. Anya ko man og kuy-kuyog da.
At damanen sa baling agtartaray di ta utek mo? No nagkuyog dalaeng, awan ti Malaysia. Ngam no nag-sweet da ngagsarsarita. At da anomalya. Kasano ko nag-sweet da ako nam? Di mo lakit madlawan ti sweet ako na. Oy, Sonia, saan ka man nagsarsarita akasta? Amangan no adda makaidanon kadakwada. Anya ko man no idanon da. Agpay sumat anakitak nag-sweet da adwa. No anyaman ti makitkitam dita, saan mon nga iwarwaras? Naawatam, Apay ayang agpada kayo kaninanang. Akas laman lada ka sa klaunay. bastaan na damday tangiwat mo? Saan ka nga agar aramid iti istorya? Ay, ulitak manan. Sanak nga garamid iti istorya no saan ko nakita. At dan sa man ang istorya ngay naramid ni Sonia, Anya manan ti naramid na. makapungtot sa ni Edwin, gapo iti inwarwaras ni Sonia asarita. Oy, bagbaga man day dya Sonia. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam hay, jakman amo iti dadya tao. No kasday na laeng, awan lat ang mukaon. Imbaga kunday taken kwa na. Ay, awan to ti papasulan na, tadimat dumngag. Ay no jak to la makapagtapal, amangan no matibab ko. Agbabawin to, no ada makaiturad ang mga ramit ken kwa na iti kasta. Himbag, ta saan pa nakasarak? Ha, dayta ti sangkay bagak, ngem ipapilit na ti rason na akilaw. Nay, itaman pa'y ngawan kakuyog mo. Ayan ti kasinsinukit mo. Ah, si kagayam jay kunada amang iwarwaras iti saan anasayat at damag Aguray ka man. Hoy! Bimal balasangan ka nga makikuy-kuyog ka iti adda asawa na. Naira na laang anagkuyog kami. Tamay maysa ti pagtraptrabahuan mi iti ili. Manong ti pangibilbilanga ken kwa na. Rason mo lang, dayta. Anya manong. Talagaan narugi ti panagpampanunot mo niya. Ti babon ka man laangan. Aray ko. Pati ni Babnak nga. Ay, kurang pa'y dayta. Dayto'y pa'y... Salbag ka. Kinalaat na kisodyak nakabalas. Agdaran tingiwat ko. Gunggunam, di ta ka man laangan. Maminsan pa'y tamakitam. Saan la dayta ti maramanam? Ne, sikamat ti masabat ko, sika salawasaw. Nagkabibaw matangiwat mo. Gapo siguro iti kinalaing mong agsaw. Tinibabnak kit din ni Christy. Gunggunam no saan ka la kumababae, kuktarak tangiwat mo kat. Kayat mo, salawasaw. Ay, ditakan. Mapala ko. Hay! Agsao ka pa itisan nga umno, tadaitak day tangiwat mo, salawasaw! Anyan day ta itsuram. Apay tangiwat mo? Kaslamat tan sungot ti kabalyo? Salbag day dyan Christy. Tinibabnak. Sinipatnak pa'y. Idarum ko. Idarum mo? Kasano no idarum na kamet, gapo iti kinachismusam? Awan pa maneknek da siyak tinagapuan day dyan asao. Ado ti makasaksi iti inlawlawat mo. Adda ka din nakakita iti naramid ni Christy ken ka. Awan, dua kami laeng. Ket, no di na aminen, asinaktan na ka. Daytoy nagkabibaw ang iwat ko ti pamaneknek ko. Di nakakinabil, no saan mo ngamin a pinadakes. Naimbagan, day takas lasongo ti kabalyo ako na ni Matyaw. O anya, aglawat ka kadipay. Sanak mo't ngaglawat no saan ko nakita nanang. Nakitam laang anaira na anagkuyog da Christy ken Edwin. Nangaramit kan iti sarita. Agpay sumat nga min nagkuyog da. Apay, no adda naira na akakuyog mo di tadalan, kayat ka di asawon day tang adda relasyon yaw. Tsak makikuy-kuyog di tadalan. Awan siguro ti mayat ang makikuyog kan ka, gapo iti ugalem. Siyak timang lik-lik-lik nanang tamok asan anasayaat. Nga ta, sapay kumatapod no day ta imbagam. Ibalakad ko kan ka asaan ka ngaglablabas. Ay saanak ngaglablabas nanang. Usto lang ti bagbagak.
Tidakas ketno saan ko nakita. Dayjay ti Maday. Oh, anya ka di tikit kita am di tatawa. Tauray mo lang itil ay day tasakam nga agsirsirip. Kita man, nagkuyog damanan. Kunak tumat. Sino tinakita man nagkuyog ako nam? Nakidya aginsising patatao Kundi ti babda kanyak, ngampud no matimbaga. Adday ta ka manen. Nakitam la nagkuyog da, agsao ka manen. Nasakit tinakam ko iti inaramid da kanyak. Tinibabnak ni Christy. Pinagungtan nakmat ni Edwin. Nuan yaman ti aramidan da. Awanin bibiyang mo. Saan kan ngaglawlawat? Sa anak mat nga aglaw at maawan nakitak. Sandala nga ipakpakita kanyak ti aramid da. Sino ka kuma? Tasanda nga ipakita ken ka. Naglaing kakit di ang agipapan. Oy Sonia, idila na minsan ti panangibagam anakita man nagkuyog da Christy ken Edwin. Ngam apay ana iwarasan iti intero a barangay day tanga istorya. Nasakit tinakam ko, isungay waras ko. Nakita ti dua amatak. Ay unay kalakit din aya Sonia. Apay aya anakaro ti kinaman na naom. Imbag tinalaing asumao ngam ti umal. Jagmat kayat ti agbalin nga umal. Sikatay kunada ang narigat ama spelling ti ugali na. Isuro da ka, ngam natangkan lata ti ulom. Ay, mas dawak no apay ababalawundak. Awan mat tinakas nga aramid ko. Nagdarom ka no ti asawa ni Edwin. Sino ti indarom na? Kanapay ang nagdarom? Ni kanuson niya ti indarom na. Inwaras na ngamin ang nakita na nagkuyog manen da Edwin kan Christy. Kaano ka na ti pan nakakita na nagkuyog da? Di na minsan ka no. Aldaw ti Sabadaw. Di lang namin saan ngam nagwarasain. Ti alistunan na nangiwaras iti istorya. Ay, kat nagsursur nga taan ang ichismis Oh, ita, idarumdan. Ay, nakababaen. Dayta nga rod kahit. Naalala ti anak ta. Dayta kat maibarbarangay gapu iti kinalawat. Kasanong namin ana iwaras ti damag may papan kada Christy ken Edwin. Kat idile na minsan anakitam ti panagkuyog da. Iti chat, kan text. Anya? Ay unay kan. Kat kasano itan, papaayaban na kan ni Kapitan. Agpay sumat ang nakita. Day tati ibagam iti sango ni Kapitan. Sigurado amultaan da ka, numapanagnakan da asan apudno ti sasawam. Diyan nagdarom ti mabainan, tapod no ang nakita. Isupay ti madanyos tamang taktak iti oras. Apay ngamin aya nalaing kang agchismis. Anya nga ita, agsasango kayo ni di barangay hall. Kat sumango agpahisumat. Delikado ka. Kunati asawa ni Edwin, alima nga aldawon apimanaw ni Edwin dito'y lugar tayaw. Kung nadala ang apimanaw nakitak nga ron. Apay nga ipapilit mo. Ni Edwin, imbaon ti kumpanyada iya Bisayas. Kasano nga iso tinakitam? Ay, sabali ka now. Kaliklikod na mat tinakitak akaangkas ni Christy iti motor. Ay, ado ti mang panaknak ang nakakita asaan ani Edwin ti kaangkas ni Christy iti motor. Sino ngay nga ron, dayjay? Day takot ay kunakan ka. Anya itati ibagam kan ni Kapitan no agsasango kayo iti barangay hall. Umay kumamot ni Matyo takadwaan nak. Awan pa'y matsuporta na kanya. Ay, masuron kan ka ni Matthew. Masapol ang madusa ka gapo iti kinalabid mo. Daytoy alalaki ti kadwak idi na minsan nga aldaw. Ni manong ko. Kaslamot nga min ani Edwin ti panagkita. Di mo pa ila napanagnakan? Ngam inwaras mo kit din babaon iti cellphone mo? Kaliklikod na mat nga men. Pagmultaon da ka, tapno saan kang agruam. No kumamaibalot ti chismosa, ay ipabalod kan. Ay sorry Kunak kami no ni Edwin tinakita ka kaangkas mo. Sakbay nga agiwaras ka iti saan nga umno adamag, pankampay nga umuna. Sana na maulit. Talaga asaanin ang maulit. Tapag pirmaan ka. No ulitin pa'y, dakdakkel ti multam.
Nakaul-ulimak mo to'y balayaw. Ayan ngay nga ta ni Matyaw. Di nakpay kinadwa ni barangay hall. Sanak nga tangay ayatan. Imbaga na nga ibain na ka, tamang ibabain ka kanaw. Ha, ang mga nupim manawan. Nag-awid ijay lugar da. Ah, apay ngay. Ay ayatag ti asawak nanang. Apay ngay pinanawan nak. No ay ayatem akas iti kunam. Apay adi mo tong palan tikid daw na ngagbalbaliw ka. Di lakit nagpakadan. Ay, masigurado ka na umakan ka. Gaputa nagmade, ti ugaling. Anya ngay ti aramidak nanang. Ay, surudam, katagpakawan ka. Ikarem ngagbalbaliw kan. Apay apimanaw ka, di ka nagpakada kanyak. Di nakbatpat yan. Imbagak asar dengam tinagmadi nga ugalim. Ngam di ka mangitaltalat. Ikarik, agbaliw akon. Sana na maulit lakay. Agawintan. Ipanaknak mo pa iti panagbalbaliw mo. Sakbay asubyan ka. Kasano ang makitam ti panagbalbaliw ko no adayo ka mat. Adumat lang ti mangidanon kanya. Ibagada no nagbalbaliw ka wano saan. Agkarkariak saan ka di. Intan, agawintan. Nakaikadeng akon. Agsubli akto lang iti balay no talaga nagbalbaliw kan. Ngam no madamag ko asaan ka pala nagbalbaliw. Lipatin kan. Intakit din lakay. Agawintan. Saan ko akabalan na mapukaw ka? Labing itak. Ngam na uma akon iti ugalim. Ala, agawid kan. Sangputan kan to no agbalbaliw kan. Annadam ti panagsasaom tapno di ka mairubong. Amirisam anaimbag ti ingka isawang tama nga no dayta ti pakaisagmakam. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Sound Effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 16. Nasaysaya at tinapanglaw nga adda panagbuteng na iti apo, ngam tinabak na nga adda parikot iti biag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Apay analiday ka, Barok. Adda ka di parikot. Mababainak. Hindi magmagna kita ija kalsada. Limabas ti motor ni Jenny akaruba. Binusin na anak, sanak linabsan. Apalam ka di tadda motor na. Iswa babae, adda motor na, idinto ta siyak. Lalaki ak, ngamjak pa amo ti agpataray iti motor. Ay na anak ko, saan tayo ang makagatang iti motor mo? Amumot, awan maigatang. Mawatak matkid dinanang. Mabainak lang ngamin. Nukas di akan tiyawan nak ti kaaruba. Ano samkit di ti agadal? Tainton addan trabahom. Magatang mumot ti kayat mo agatangan. Nagmayat ti mang kantsaw iti kaaruba a pobre. Asino akaro ba tidakdak kamatam? Jay man kaadalak nga anak dala kay Cardo kun bakit lo siya, mami. Kasano ti panangkantsaw mo ako nam? Magmag na iti kalsada nakapudpudot. Binusinaak. Linabsak iti kalsada. Tisuron na siguro iti dayta nga inaramid mo. Awan ngamin motor na. Kasano ko maamaadaan iti motor
kat awan sa paigatang na itinaimas asidaan da. Agpasagad la ko man amapan ijay pagadalan da. Alangan anak kalugan iti pasagad ang mapanagadala. Sumungad kit din tinwang iji pagadalan. Wana, adaki din nung agamak iji pagadalan iji ili. Imbag lakit di taasidag tayo iti ili. Mabalin na lang nga pagnaan. Kunada negosyante ti karuba tayo anila kay Tomas. Anya kadit negosyo na. Ken ayan ti pisto da, no aglaklako da. Adda nagdamdamag kanyak, no anya tilako da. Imbagak, ajak amaw. Anya nga tanga agpaiso ti ilaklako da. Awan ba't makita ka pisto da iji ilay? Ngam nurumwarda, kanayon damot anak akutse. Anya nga tatilaklako da. Awan ba't makikita ka trabaho da. Saan mo't amang opisina? Ngam kaslamot adot kwarta da. Adulakit di, dakkel ti balay da. Nakamotor ti anak da amapan agiskwela. Di ka kadipay nakabayan. Imbaga ni sir, asaan ka kanupay amakites? Agbayad akinton malam. Napanpay ngamin ng iremedyo ni nanang iti pagbayad ko. Apay ngamin apagadalan da ka, no awan mo't kwarta pagbayad yung. Inkalaangan manggad. Kay kayat ko ti agadal ngam ti mangged. May mayat matlaan, no addamalpas ko. Agtrabaho akto. Ngam no kasta ka na yun ka amauding agbayad. Di ka kadimabain, ah? Ano sak Nuan niya ti ibagadag iti saan ang makaawat. Tinapatag, kat agadalak, ngawan mo't maagrabyadok. Adakon ka dayta. Ngam no syakti ka na yun amauding agbayad. Sumardo nga klaangan. Imbag ta naranaan ka dito'y arubayan. Kayat mo ka diti madan iti kwarta. Ha? Kuwarta kunayo, tata? Saan mo't siguro anak apoy ti dengeg mo, tapno di mo nangeg ti imbagak. Kasano kuma, tata? Anya ka diti aramidak, tapno maadda anak iti kwarta. At dalang armas, nga ipan mo iti address nga ibagak apang ipanam. Armas kunayo, tata? Mabuteng akmat nga agigam iti armas, tata? Anya ko matikabuteng mo, ket di damit amo nga armas ti deliver mo. Maamakak, amangan numatiliwak. Iso mamirmiraot kayo, tatakrot kayo. Tata, saan ka di abasol ti kasta? Maiparit pa itilintag? Dagitikit di nakatugaw ama ko na nga opisyal ti ado ti armas na. Kunada maiparit, nga maapay nga ado ti maduktalan nga armas iti babalay da. Alaman? Nakitakmot nga agsasaw kayo ko ni Tatam at Tomas. Imbaga na nga agi-delibera kanu iti armas, tapno adda kwartak, tatang. Ay, sana mapaling. Isagsagmak mo ti masakbayan, no aramidam day ta trabaho. Dakes day ta. Day tangarod mo ti imbaga kan kwa na, tatang. Nasaya ata mong tinsong batmaw. Anya nga iti kunhana. Iso kanu amamirmiraot tayo, tatakrot tayo. Imbag tay takrot, ngam tay agaramid ka iti pagbasulam, kan pakaisagmakam. Kas jay gayam ti negosyo da, tatang. Aglako iti armas. Iso adi ka makikapkap pangkadakwada. Uray na panglaw tayo laeng. Basta mayan natop iti pagayatan ti apo, ti aramidin tayo. Kayat kadiday ta kaaruba nga agkideliver iti armas. Di na nga rod kayat. Mamirmiraot lang nga roden, aging dadalos pa'y laeng. Ni ka di Alex, akaadalak tidakta kamating nyo, daddy? Wen, iha. Kinasaritak, ngem ko na nakit din, apagbasulan ka no, tinegosyo tayo. Naglastugan? Saan lang arudan ang makabaybayad igi pagadalan? Kastapay ti sa una? Masurunak nga rod itay, ngem nagtepelak lang. Adulat ta ti tao nga uray mamirmiraot. Lisyan na ti grasya. No di na kayat, bayan yon.
Ngam inton umay da mangibaga iti masapul da. Ha, saan tayo ida tulungan? Nagbulod da kadikan ka, mami? Saan pa imot kit di? Ngam ang mga no iti masungad nga aldaw, kat addan to kasapulan da kada tayo. Ada kanon di ado nga armas a may deliver iji pantalan. Masapul a bilinam dagiti mang sabat, tapno umunada iji pantalan. Nabilin ko itan, aduda amapan, tamangan no adda makatiktik kadakwada. Sapay dakkel ti puunak iti dayjay. Anya? Puunam? Dakalagat aday jay? Manano ko ma, dakkel met ti urnong ta. Imbayad ko na, nalaklakamot lang no gulpyo na bayadan ngam ti installment. At adumot lang ti maganansya. Wan ba't kit di, nulakot malako tayo amin. Gumudwa tayo ti ganansya. Una, amok ter aramidek. Tapno adu ti mapastrik tayo a kwarta. May mayat ko mano ado ti tauhan nga gideliver. Tapno mabibiit mutla nga malako. Kuma, ang masuro na kiti kaaruba. Tadi nakit din kaya ti agbalin at tauhan ta. Addan tula masapul da kita. Ha, saan ko ida apatgan? Pinag-examine da kakadimo ang baraw. Una nang, naimbaglaangan, tanay sambut yu day kwarta. Awan ngamin ni Antim anapanak. Iti sabali tinagutangak, iti pinagbayad mo. Padasak man ti agbirok iti part-time job. Tapno saan kayo unay ang marigatan ang mangisakad iti panagadal ko? Kabaalam ka di ti agtrabaho, kabayatan ti panagadal mo. Padasak nanang. Saan mo't siguro ang narigat? Saan mo nga ipilit no marigatan ka anak ko? Saan kayong agdanag, nanang? Ti panagadal ko ti ipang pangrunak. Rumbang laeng. Ti adal ti kang runaan amang itundaken ka. Iti nasaya at apagtungpalan. Sinalbagkit di. Malas ti amin. Peste dagitapan nakabagiti linteg. Apay ka di, anya tinapasamak. At da kano entrapment operation nga inwayat da. Nairaman ka di, dagiti kargamintos tayo. Day tangarod ti dakes. Immo na kano dagiti pan nakabagiti linteg ije nakay disaagan dagiti kargamentos. Nagpamarang da amangalap. Kasano nga rudan? Sapay nagdakkel ti puunam dita. Day tangarod ti pagpungpung tutak launay. Dakkel a parikot da ito'y. Dakkel ti pukaw ta. Malas a talaga. Sayang ti riniuriw a kwarta nga imbayad ko kadagijay a kargamentos. Adamot gayang pan nakabagi ti lintag anapan dita balay dala kay Tomas idi rabi ay. Isumulag ayam ataol dagiti asaw. Anya ka diti inaramid da di tabalay dala kay Tomas. Inala kano ida dagiti pulis. Ada kano tauhan daan ang itik-tik kadakwada. Engkantada ka day, adala kay Tomas kan bakit mila di among da. Katwan nagpatinggan ti dakkel a pagsapulan da. Ngamin, armas gayam ti negosyo da. Sigurado ang mabalod da, no ado ti armas anakita da. Idi kinigtot kano dagiti pulis, dagiti tauhan da. Nagpudnudan adagos. Saan nga agnanayon ang mailamang ti kinadakes lakay? Ay, wan bakit? Ay, imbag ta saan asimuro ti anak ta. Idi awisen na makikadwa kadakwada. Imbag lakit di talimpyo ti utek ti anak ta. Kat saan anakikadwa kadakwada? Pestekit di. Agyan ta ka di dito'y pagbaludan. Saan ka nga agreklamo? Tauray sak, masikuranak mat. Pestekit di day jay atawuhan. Impudno nakit di ako kwata dagiti kargamentos. No kumata agmay sa asel dati ayan tayo. Inaldaw kumaado sagak day jay at tao. Uray siyak! Ha! Ipungot-pungot ko akanayon.
Kinid daw na siguro nga agsisina tayo iti selda. Isuasaan ta akadwa ditoy. Kasano nga taita ni Jenny nga anak ta. Sapay awan kwarta na ibatikan kwa na. Awan met na pulos di kwarta ka. Ta pinagbayad ko ti armas. Taninamnamak ang makaadu tayo. Uray siyak, awan kwartak. Tanay paabak ko mat iti kasino. At dangaminin order kanyak. Sakbayan at iliw dagiti kargamentos. Kasano itan? Oh, pestekit di. Malas! Jenny, apay ang naglangan ka? Apay ang magmagna ka? Ayan ti motor mo. Awan gasolina na. Ha? Iswadi ka simrag? Sapay adu ti inaramid mi ije pagadalan. Jaksan agadal, Alex. Awan paggasolina. Salbag ngamin dagiti apulis. Tiniliw dakit din dadadi ken mami. Saan da matiliw? No awan ti makagapo. Kayat mo ka di amapan ida sa rongkaran? Takuyugan ka? Ha? Kaya't nakakuyugan? Uray sa anak anasaya at kan kay ti kanlabas? Karuba tayo, saan ka di? Kaya't katulungan. Amok tirigat na, no awan kaduam ije balayo. Imbag ka pa'y. Uray sa anak anasaya at idi. Amunak akasyan. Kasano akitan, Daddy? Mami. Ladingitek. Gamnalpasan ti pandakabista ti kasumi. Ipanda kami kanon ni Jemonti. At may saak ka din ni Jebalay. No kayat mo, ingkalangan iji balay da lulam, iji balay da nanang. Kapilitan na, Mami. Ng pangalan ngay ni Lola iti pagbayad kan allowance ko iti pagadalan. Ano samlatan? Noan niya ti adda. Jaksan nag-eskwela, Mami. Ad-adda ka kaasi ka no saan ka makaadal. Kayat mo kadingawan tumayat at trabaho, no awan ti adal mo. Nagregat mat ngamin, no? Awan ti kwartang aramatan, Mami. Agsakripisyo ka, tapno makaadal ka. Mailiwak lakit din, no? Awan kayo, Mami. Hagananos ka. Di na kamtultuladan. Gaputa kayat mi ti maadan iti adu apirak. Nagaramid kami iti maikaliwas. Ita, ikarumi da ita, akam malimi. Numaipanta ije munti. Kasano pa iti anak ta? May raman nga agtuok. Gapo iti dakes nga aramid ta. Imbag kumano ipasnak na ti agadal. Amok la kumakasto iti pagbanag anta. Saan tala kumanagaramid iti kastoy? Nadagsan gayam na ito'y akaso. Agyan tayo jay munti iti manuatawan. Anya nga dati kasasaad tanto ichay. Day tatisan ko amo. Ikaro ta iti pagbaludan. Ti dakes nga aramid ta. Di ka agaramid iti dakes, ta sigurado ad dakes mo ti pagtungpalam. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 19, Kapitulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinangtedam, kat subadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan.
Amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Hay, una yan. Itapay anat traffic da tao. No kaano nga agap apura. Relax ka kadilang, bakit? Ay nakasano ang makarelax na kat pumanawan di singira. Katsak ngay, maladaw ako ni di opisina. Ay nagwisit kip din ti kastoy. Mabit lang, bakit Ni, apay bumaba ka. Sa dino ti papanam. Aguray ka lang dita, ha? Ay una yan. Ni, napan na imbalasiw jay bakit ijay kalsada. Unay kat day ti alalaking aya. Takayat nan samot agbalin abanwar. Kasimot na dya, bakit? Marigata na magna. Nagado a pulis kan traffic enforcers amang ibalasiw kan kuana. Si kamanan tinapan naging lalaing anang ibalasiw. Sana pa naging lalaing day dya, bakit? Tinulungak lang dya, bakit? Agab-abanten dagiti daddo maalugan. Paandaremetten to'y lugan ka. Mare Arlene. Ne, si kamat gayam day ta mga ayab kanyak at umartaray. Ay napasensyakan ta naladawak. Na-traffic ak ngamin. Inuray ka kit nagbayag ka. At to'y bayad ko. Agyaman ak Mare Arlene. Sige, panawan ka, dapay papanak ita. Agyaman ak Mare. Ilistak day to imbayad mo kanya. Ay katwanan Laglagi pam nga interest pay laang day to baybayadam. Wan, mare, amok day ta. Sir Mariao, o may kulinisan da ito'y opisina. Wen man nga rod, tatapilo. Agyamanakin ka, Ay, si kaman laeng ti kaanusan dito'y opisina. Amin nakakaduam abos dito ikat puro danaungait. Apay ko mga ungtan ka. Ket nakasingsingpet ka a janitor mi. Ay, kasta kumaami nakapanunutan da, sir. Ngam ni manager, mangibagbagaak iti kwarta ken kuana tapagbayad di anak ko nga agad adal pay laeng. Ngam di nakinikan. Kasta ka di? Ado ka nun tilon ko dito yung opisina. Mano ayate ka sa pulam, tatapilo. Uray 5,000 ko ma, sir. O sige. Siya akong timang pabulot kan ka. Ha? Ay na, agyaman ak, sir. Bayadak tumit langin tun umayabulan. Uray anda interes na. Si kakit dimat. Apay nga interesan tangay. Sige. Alam da ito'y 5,000. Imbagla pag tuition ti anak mo. Ay na, agyaman ak, sir. Wanya bakit? Nakasingir ka matlaeng. Wala, siyak pa'y ti ko na. Asaan ang makasinger kadagiti pa utang ko. Saan ka kumamat nga agpa-interes iti dakkel kadagiti pa utang mo? Agtal na ka man dito. Apay ko maapakibiyangam ti negosyo. Diskartek da ito'y pa nagpapautang ko. Ibagbagak lang, met. Takasi dagiti papautangam. Ay, awan bibiyang ko kadakwada. Tinaskan kanya. Bayadan da dagiti utang da. Nalpas. Kasyamot at ipada matao. Maturog ak man laangan. Makilugan ak tumanan kan kainton bikatan. Ta isupay di matipid ko iti plete. Arlene, apay akanayon sa matiti lugar tayo di babae anak akutse. Dyan na siksi, nakabistida ka na yon. Bak nang mati ko nak, ngam kanayon sa mat di tabalayaw. Ay, kano agpapautang day dyan, nana. Isuday dya, ibagbaga, mapagot utangam. Wan, nana, nagipitak ngamin iti pagpuunak iti grocery store ko iti palengke. So ngay mutang akan kwa na. Mayat ka di matlaang apagutangan day jay. Saan, nana? No kayat mo ti umutang, saan ka nga umututang kan kwa na? Nagdakkel ti interes na. Kasta ka day. Amom ka di ajay laang interes ti baybayadak kan kwa na ita? Nah, Wan, nana.
Sapay numaminsan lang asan ka makabayad. Ay na, nagadun ti sa una. But-but ngan na ka, nga idarum na ka. Ada ka no kabagyan na a judge. Kan kabagyan na ni Apo Mayor. Ay, kunak ba no nasaya at dahi a babae? Saan mo't gayam? Into no makabayad ak. Jak ton umut-utang kan kwa na. Sa anak ton nga umutang pa'y. Imbag ta imbagam kanyak day ta. Wen, ibaga ko na tapno saan ka matamay sagma. Oh, isardeng mo dita fast food ta mabisina. Ingka gumatang itimakan. Siyak ti gumatang? Oh, apay. Di mo kunaan ngawan kwartam. Kuang amin. Mabalin ka di asikapay lang ti gumatang ita. Anya? Awan kwartam? Awan nga rod. Impautang ko kini Tata Pilo. Asino day di at tatapilo? Mano ti interest ti impautang mo? Janitor mi ni Tata Pilo. Tapay nga interesak pay lang. Kasi lang nga ruden. Apay, anya ka? Bak nang kalaunay, tadi mo interesan dagiti ipapautang mo. Bumabakan. Sikanti kumatang iti kananta. Imbagkan ka, tado ti kwartam. Una, gaputa amok ti dumiskarte. Saan akaskan ka, adi mo us-usaran ti panunot mo. Ha? Mabsog na kaaya day taki naman ang nga asim. Mare Arlene! Mare! Dinak ilamangan, no di mo kaya't nga ipapulis ka. Oh, Maria Amelia. Ha? Itayak pa'y ngagtok-tok-tok dito'y balayo. Anya ti kayat mo? Idarong ka, ha? Ay, kuha nga min, Mare. Saan ka mat ngaminan a nagpakpakita iti namin san alawas? Nga imayak nagsingir kan ka? Ita, ilang mga anak manan? Agbayad kan? Mabalin ka diya sa anak pa'y laang agbayad ita, Mare. Anya saan? Ha? Saan ang mabalindag ita nga style mo anak ka utang? Agsaksakit nga min jaborida ko, Mare. Iso aban bantayak dito'y balay. Diyak makapanaw tabasit pa'y. Ayawan bibiyang ko? Ha? Unay kayon? Saan kayo ama ibusan iti pambar? Ipudno ti ibagbaghak, Mare. Ada kwartak dito'y. Nga pagpadoktor ko kan kuana. Kan paggatang ko iti agas na. Agbayad kan no di mo kayat nga idarom ka. Pagbaludan ti pagtinagam adi na oras. Kasya nakadiaya, Mare. Awan ti asi-asi kanya taamukon ti style yo. Nagado nga iras rason yo. Tapno saan kayo ang makabayan? Ala, agbayad kan sakbay amapan kairiklamo dita barangay hulyo. Puunay mo't day ta babae. Kunamlan asino nga agsasaaw. Wen nga rod, nana. Ay, nakita mat nga oray naklain todo dito isang wanan ti balay mi. Ay, di na laambon ti agpasensya. Awan na talaga ti asi iti puso na, nana. Imbagam mo't masakit ti buridak mo. Ay ngam siningir na kalatta. Ay, agbabawi ak nga imutang kan kuana. Saan na bali, Arlene? Taada ka asi ti Diyos. Saan na abaybayan dagiti kaskada tayo nga awanan. Good morning, sir. Kastamat kan ka, Tata Pilo. Ay, bayada ko njay binulod ko ken ka, sir. Thank you, Sige lang, awanan nyaman na. Dakkel atulong da ito'y, sir. Napag-enroll ko manin dyan, anak kao. Nasayat no kasta. Dito'y opisina. Awan ti sabali nga asitgak no saan laing nga sika. Nalaka ka nga mi nakasarsarita, sir. Oh, apay adi ka pa ilang nakarubuat, bakit? Saan nakarumor itang aldang? Awan ka di singiram ita. Nakabayad da aminan. Pati ka di interes, ket nabayadan dan. Wen, iso nga awanan ti singira. Nakakaskas daw man. Nagadumat idi dagiti pinapautangam. Kasanumat namin. Nagadun dagiti timulad nga agpapautang. Isudan ati pagutangan da, tabasbas si interest da. Ay katuray sakmat
Nubasit ti interes, di jaya kon nga umutang. Amang ano na singsingpet kanaan anos pa jag singir. Agtal na ka man dita. Nasayat matkit di, tapno agtalinad kan dito'y balay. Maasikaso mo dagiti ubing. Ala, rumarak nga rodan, tayo na kon iti trabaho. Nay, dito'y kayo matgayam turo-turo, dito'y palingki amang mangan, sir. Katuan, Kunak no jay restaurant na pangpanganan dagiti big boss si pangpanganam. sana kakas kadakwada, tatapilo. Ay unay ay. Kaasimot jay lakay jay igi daw. Ay, wano? Nakaida ni Jay. Nabayagan di tao nga agpalpalamaday ta alakay, sir. No adamasyan, ikanda iti kanin na. Hanggang kaduan na, lablab sandalatan. Tawan mo siguro maited da. Mabit lang nga, tatapilo. Nay, apay, sa dino ti papanam, sir. Mang paisuputak iti makan, taited ko iti day alakay. Ay, amangan met no agruam, sir. Saan? Nasayat laon iti tumulong kadagiti kasken kuan amarigrigat. Ay na, urayak lang na pasagidan iti dayta nga imbagam, sir. Sige, sikapay laang timangted iti kanin na. Tasak tumet inton sumarunaw. Lakay, si kaman pa ilang ang tagluto. Agkakapsutak matan. Ne, apay nga anya ti mapaspasamakan ka. Yak man na mo. Nagsakit nga minto likod ko. Idi pa ilang ag-agalak daytoy. Ngamjak laing kaskaso. Nabayag mo't gaya man dayta. Apay nga itamlaan nga ibaga. Inga kat agluton, tamabisinan dagiti anak ka. O sige, sanak pa lang agtrabaho inton bigat. Takadwaan ka nga agpa-check up iti doktor. Anya, Doktor Adagos. Ay nalakay, maikat umala daytoy. Di ka di madanagan. Awan ni Sir Mario, akalang lang ko itaamangan na. Apay nga taan nag-absent iti trabaho na. Ha, adamanin jay lakay nga agpalpalamay jay igid. Nabannog siguro nga agkang kanta. Ay, matumban tumanayin ka po iti bisin na. Tuladak man ni Sir Mario. Ikakbamet iti danong kanan na. Takaasimay. Kunak tumat ngamin kan ka. Asantan nga may dito ospital. Anya nga ita. Naamuantan ti sakit ko. Saan ako nga ba yan? Amelia, di ka man agsawi ti kasta. Apayasan, di mo ka din nangagtimbaga ti doktor. Kanser ti sakit ko. Kanser! Nalawag man ti imbagana. Maagasam ka pa. Stage 1 pa lang ti cancer mo. Nagbabasit pa'y dagiti anak ko ama panawan. Diyak pa'y kayat ti matay lakay. Nakiitak mo't iti ospital ni Amelia kundi asawa na. Nabigbig mo ti asawa na? Dinamag kaw, tay sumot ti kadwa na. Tapay nga daday di ospital nana. Adda kanumot cancer ni Amelia. Anya? Iso nga idinakitak, ay, agsangsangit ni Amelia. Ay unay mo't daytan. Maasyanak nga raw, iso nga inasitgak. Iso akid asaritak Uray inapanak idi. Masyanak lat tamat kan kuana. Ay, uray siyak. Nakariknaak iti asikan ko na. No addalaan ko mamay tulong tayo kan kuana. Ay, pagkaykaysaan tayo nga ikarikararagan. Dakkel abanag dayta para kenkwana. Sir Mariaw, nadamag ko tinapasama kini Mrs. Mau. Wen nga rod tata. Ang mayaten, imagan rod, tanasapsapa na amuan miti sakit na. Dakkel ti kasi ti Diyos kadagiti kasken ka anaanaw sa pinarswana, sir. Ha? Siguro. Kaslamit lang idi pinautangan dak, idi panawin nakasapulak. Kasla ti Diyos meten ti pinautangam. Ket ita,
Apitem ti bayad na ken ka. Karaman ng interes na. Makapakatawa ka man, Tata Pilo. Pudno day ta, Sir Mariaw. Pinarswada tayo ti Diyos, tapno agaramid iti nasayaat. Wanya bakit? Kumusta kan? Mayatan na kay. Pumigpig sa akon. Nasayaat nga rod no kasta. Isa ang mabalin mo ti sumrak iti trabaho. Siya kun ti makaamo kadag iti ubing. Sige nga rod, bakit? Naskan nga agi saganak iti naimas a merienda. Umay nakanubisitaan ni kumarik nga aralin kat. Saan ka di nga iso dahi ta di pinapautangam idi? Wan, iso. Malagip mo pa'y laang mat. Ketuen. Iso di inung tam idi sana nakabayad kan ka. Ay nalakay. Di mo kuman ipalagip pa'y day ta kanyak. Sa bali akitan. Sa anak kon akas iti sigod. Nasayaat nga rod no kasta. O, ramanan nyo day tiin sa ganak a merienda. Ay, umay da ka laang bisitaan no kumusta kan. Nagsagana ka man tinagado. Siyempre wagas kumatan day to'y tapno agyaman iti oras nga impayo para kanya. Ay, awan anyaman na, Amelia. Saan may apakataktakan ti panang bisita mi ken ka. Naimbaga ko nana. Cancer-free ak kanon ko na ti doktor. Ay, nagsaya atan no kasta. Ay, Mare Arlene, pasensya kan naungatakan kay di. Naamiris ko asaan gayam anasaya at akaungot mo ti padam a tao. Nga damot bukod na apakasaknan iti biyag. Ay, da kayo at talaga adwa. O sige nana, Mare, agmerienda tayo kit din. Agbalin ka anasaya at iti padam a tao, tapno supapakan na ka ti Diyos iti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonna Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biyag tiyag tinasaya at asao, ngam tinagubsang abalikas, boriboran na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Apay di ka pa'y lamapan iti pagadalan. Aldawan. Nagungat mati maestro mi, tatang. Mabutengak. Ada ka di masul mo? Tapay mabutang ka ako na. Ada intad na homework ko. Ngam saan ko ngay naramid. Tasaan ko nga ammo. Nagpaisuro ka kuma tapno ammom ngay naramid. Nabannog kayo ngamin adwa ka ni nanang, tatang. Aramida mo, tayngkan. Agpaisuro ka, kadagiti kakadwa man nalalain. Inton maminsan lang ang tipapan ko, tatang. Madi, ano kasta? Ingkakitin. Tamapanak mo tanay taltalon. Apay adi ka pala nakasukat. Ikakadimapan iti pagadalan. Mabutengak ka ni sir. Nagungat mat. Saan ko ngamin nga ammo ti homework tayo? Impaaramid ko kanimanang ko. Naturo ka katadyak amaw. Impaaramid ko kumamot kada tatang. Ngam, nabannog daan naggapoy jay talon. Iso asan kon nga imbaga nga ada homework tayo. Ingkakidag sukatin, taintan. Mabutengak nga rod ang mabaot. Agbaot manan ni sir. Kabutang kunto pa iti mabaot.
Iso ngayon paaramid ko iti sa balay. Kasanon nga no agpa-quiz ni sir. Saan mo matlaang nga mo? Ta sa bali mat tinangaramid iti homework mo. Makamuditan na. Mapanak, takwartak agastok inton recess. Ay, iso ang magagat ka amapan ag eskwela? Tada kwartam? Una, no awan kwartak, masadutak Nay, apay nga da ka pala dito'y balay. Saan ka di arumbang anapan kay di pagadalan? Nasakit ti ulok, nanang. Mapanak to inton bigat. Anya sakit ti ulo sa asawam. Kat no napasungadan ka itay nga salsala di tarwar ang nagpigsa ti patugtog mo. Ay unay ka nga ubingan aya. Kwang amin, nanang. Agpaling utak la ko ma. Am-amu kan Lili. Imandar manen ti kinasadot mo. No di ka mapan iji pagadalan. Umay ka nga rot iji talon, ta umay ka tumulong aggaek. Ha? Aggaik? Kwa, nasakit nga rot ti ulok. Jak makagaik. Nang runa ta nagdagaang. Nagtarang ti init. Ay di nak masiriban si kaasadot. Ala, intakit din. Saan ka diya malablabsam ti balay dalili? Apay nga wanita? Kabutang na kayo, sir. Naungat kayo kanaw. Anya? Agmauyo nga kaya, tapagungtak no awan basol na? Day tamat ti kunana. Amangan no bautan nyo kano. Tadi na mo ti homework na. Makita day di nga ubing, inton sumrek. Ad-adda abautek, gapo iti kinasadot na. Saan yung idandanon timbagak, sir, Amangan no gumura. Ala, ibagam nga umay ag-eskwela, tapno saan ko nga ikaten dito'y pagadalan. Wan, sir, ibagak into nagawidak. Ibagam nga awan na sayat amasakbayan na, no saan nga umay agadal. Amom ka di nga idi nagsubyak iji balay? Kataday dyan ni Lily? Saan anapan nag-eskwela? Inay ayong kumatap no napan. Uray aghaf di ko ma. Inaya ba tao may tumulong? Ngam ado ti rason na. Isa pinagsasawa ko na. Apay ngay. Kinasaritam ko may tinasaya at tapno napan mitla nagadal. Ay, makapasurun ti kasjay a tao. Napambarkan na sa dot. Ngam no kanayon mapagsawan iti sana nasaya at ad-addang agrebelde. Tamarburibur nga ron ti panunot na. Ay, makan-anos. Kanayon ta mabanog. Idinto ta adda ijay nga agtugtugawan o agsalsala. Saan ka diya kasta? Ubing pa iti anak ta bakit? Kasapulan na ti pamagbaga. Iso adi mong ungtan. Naimbag tayo may kamatan nag-eskwela, si kaasadot kan sa lawasaw. Apay nga imbagam ang naungitak, ha? Saan ka di nga agong ungot kayo manan ita, sir? Akin anak kan ka nga ubing. Apay ang nagalas ti ugalim? Uray si kamat. Nagalas mat ti ugalim. Oy, di ka man agtantan na butob si kang ubing. Kaya't mo tapagawidin ka. Kunayo itay nga imbag ta imayak. Ita? Pagawitan dak, sir? Ijay balayot ti pangipakatam iti kinabastos mo, ha? Saan adito'y pagadalan? Agawid ka lang no kastamlaeng. Di mo kaya't ti paisuro. Nagungat kayo talaga, sir. Wawan matinaramid ko kada kayo. Oo. Apay nga agsangit ka kat di ka mat binaot. Nakapoy ka lang harutan iti klasem, kasta ka pay laeng. Nagungat kayo talaga. Agawid ak manlangan. Ibaga kayo manitatang ko. Anita, pimanaw kit din ti sulpeng nga ubing. Apeng agsangsangit ni Lily Arimor iti Romeo. Makapasurun day nga ubing, nagbastos. Anya ka di tinaramid na. Binaot mo ka di. Saan ko abinaot? Arsagid lang day nga ubing. Naglaing pa'y asumungbat. Binagbagaam ko saan kat a pinagungtam. Bastos kit di nga ubing. Awan pa nagbabain na. Saan mo kuma a pinagsangit? Nungay konsentidor dagiti naganak na. Kat patsyan no anya ti imbaga na nga inaramid mo. Sakit din ti rumok makadakwada. Maestro ak. Gagangay dalang at tao. Saan ko maakas na?
Ipakitam ang maestro ka. Babaan ka dagiti nasaya at akababalin. Saan kat anaunget ken naturay. Apay ang nagawid ka. Kat saan pa'y mat apa nagawid di eskwela? Pinagawid nak dyan naungat ang maestro. Adaman nga tan sana nasaya at nga inaramid mo. Anya ko mangay. Kasangsangpot ko pa'y langit dyan pagadalan. Imbabain na kun. Diyak la mamati iti sasawam. Asino mo ti makaanos kan ka iti kasta nga ugalim ngay. Imbes ngay sakit nak, tanak-nak. Ngam saan mat, tanayunan na kiti ti sakit tinakam ko. Anya ti kunam, ha? Ipigsam atap no manggag ko. Eh, Ay, matapis ka makitam. Anipod si Mang Petak. Diyak pa'y nakita ni Lili. Malaman. Nasapa si Mang Pet. Ta pinagungtan ka no, ti maestro na. Ayan na ngay nga rod. Pinagungtak ta masurunak. Ang mga no, dala di tasulay. Ay, binagbagam ko may tinasayaan. Di mo pinagungtan. Tanaarsagid dahil dyan nga anak mo. Malipak kunto pa'y kiday. Iso pa'y tinakabasol. Iso tinapanakal. Apay ka di akasta ka bakit? Awan pa'y nasaya at matapan nakisaom iti anak mo. Iso akas di anak mo tapampanuynoyam nga main. Saan ko apampanoy nuyan? Hanggang nasaysaya at matlang no kasaritam iti nalumanay. Tapno maawatan na. Baliktad ti amom. Noon naalumanay ti panagsaom, di nakabutang. naungat dyan maestro mi. Naungat mat dinanang. Isong agyanak langan dito'y kalapaw mi, dito'y bangkag. Diyak kaya di makangag iti nasasakit asarita. May mayat dito'y tanaulimag. Awan ti agungat. Awan ti sumanao. Malaman, awan pa'y lang ti anak mo. Di ka kadimandanagan? Awan mo't ngagpayson. Napanan na ngayon. Ang mga no napasaktam unay tirik na jobing, iso apim manaw. Imbaga no awan da sa mapagtang di anak ko. Ano maminsan, tanangam ngamin ti ibat mo asarita. No makaitid iti andal, wano makapasakit. Inak man damagan ka ni Ronron. Kaadala na ray jay. Ang mga no na isarong ijibalay da. Ala, ingkan. Agdamagak mat iti daduma ka aruba ta. Agdamagak man? Saan ka di na isarsar og nilili nga anak ko ditoy? Ni, si kamo manong amado. Birbiru kong ni Lili. Ne, ada kayo matgayam dito store, maestra. Aday may ko ginatang manong. Awan ka din ni Lili, di tabalayo. Malaw mo na. Day tangaron. Nagawid ngagsang sangit. Pinagungtan manan ni bakit. Iti kwan, di na mo tinadlaw. Imanaw gayam ti anak mi. Pinagungtan ka nun nila kay ije pagadalan. Ita, pinagungtan manin ni manang ami. Ang mga no nagpasugnod. Day tama ti atap ko, ma'am. Imbag ano awan ti dakas anak pasamak na. Sapay la ko, ma. Tani, madanagan ako na. Sapay makatudtudon. No dadaka sa mapasamak iti anak ko. Pabasulak ni Mr. Cross. Uray ni Ami. Nakitak itay ni manong amado ije istor. Apay ko man no nakita. Kinapay akas lang madanagan ka. Madanagan amang birbiro kinilili. Idi pinagungtan. Pinagungtan ka numanin ti inana. Nagtalaw ka di? Mabali na kasta tinapasamak. Nasaktan siguro tirik na ti ubing. Iso apim manaw. Kasano no adda mapasamak na? Ay, imbaga ni manong amado. No kano adadakas ang mapasamak di ubing. Da kayo kinimanang amit ti akin basong. Nikat, napanan nga rodin day nga ubing. Saan mo nga min alabsen ti agsao iti makapasakit kadagiti iskwelam? Di ka kadi makonsensya no adadakas ang mapagtang ti ubing? Rabin, ngamawan pa'y ni Lili. Sapay nagpiksa ti tudo na itay. Makapadanagan ti kastoy. Napnapanan na nga tan. Nagdamdamag ka kadagiti ubing. Mawan nakita da. Basolyo ko ni Mr. Cruz da itoy. Oh,
Ipadpada yung amin iti panunot yu ubing. Saan ko maginugubsang asarita ti impakat yu kun na. Ay, kunak o iso ti denggan na. Damot nga min, lukloko na. Nasaya at asarita ti kasapulan iti kakasya klase ti ubing. Apay ngay siyak. Agtong palmat kadagit ibagak. Inta padasan ti agdamag-damag dita, barang nakita dati anak ta. Asidig ako niti kalapaw ti bangkag mi. Ada nakaibaga nakita daan nagturong dita ni Lili. Ipaspasara konti mapandita. Sapay kumataada dita kalapaw. Anya ti matanawak. Kaslad na nakaida iti papag iti unag ti kalapaw. Darasak man, amangan no ti anak ko na jayan. Diyos ko, nakakukot ng pigpigirgir ti anak ko. Nabara ti anak ko. Sakruyak nga yawid. Imbag ijay taada agas apara iti gurigor. Ay na, pinagdandanag na kami anak. Apay nga imay ka dito'y adi ka nagpakpakada. Nabasbasakan dito'y kalapaw. Iso naggurigor ka na. Diyak kaya't ti makangag iti nagsasakit asarita tatang. Iso ang pimanawag. Ang kita ang tinapasamakan ka. Kasano no diyak imay dito'y. Nungay adda ulag dito'y. Di dakdakas ang tinapagtang mo. Ala, umay ka na. Pakawanan na tatang. Madigayam ti agtalaw. Sana na maulit. Adda ka din ni Lili, Manang? Awan pa, sir. Madanagan kami una yun. Ani? Dajay, sakroy sa mo ti asawak ni Lili. Isuda day ta sumungad. Bakit? Isaganam ti pagiddan ti anak ta. Ang gurigor. Napasangamin na naturog iti kalapaw. Ha? Ay, agurigor? Ay, naalili. Apay nga minanapan kay Iji Kalapaw. Natuduan kakot nga rod. Lading itak ti panagsawak. No nasair man tirik na ambasan. Dayjay kayat ko lang amin nga agbaliw ti kababalin mo. Ay, oray siya, kanak ko. Diyak kayat at tumanor ka saan anasayaat. Iso a pinagsasawan kay tikas jay. Ay, ikasanon, no inulag kay jay. Pakawanan nanang. Sir, saan ko na ulitan? Ay, nanak ko. Pasensya, iti pa nagsasaokwan. Nasayaat apan nakisarita ti kasapulan, tapno nasayaat met ti ibunga na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ng istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.